Kublai ngapden sampai pi ki parlok bubek ya kene ke video. Nakar men pidan apden jong ke jingko jingkia. Mentah ke video ngini paliu jumut ya ke business opportunity lane kalar panle ke business. Ke bah pilak pan sedang. Mentang ini peji ki arteli ke business idea. Ke bahari jungi kadang dunaba bale. Bat aman lagi snong ki jaka. Ki jing dawa jong kine ke kiuman lah kasni. Kabaning kong di kop making machine lane ka machine ka basna ki pela kot pitip na em pila man penmi ka business bayo nong batang da ka basna ki pela kot mentagas ngingan hikaya pi kumno ka trekam ka dor jong kabat kumno pila man pin kalaya ka share ka business mentangin ya peja ka details ka machine na ka investment cost ka jing yo nong bat kumno pila bandi ya kine ki pela ya kane ka machine pila ban yo ne ki website ne ki apps ki repair kumna ka India Mart, Alibaba, Trade India, bat Amazon. Pila ruban yo na ki supplier na sor chompi. Kador jong gani ka machine kalong kumba arlak aduk shipeulang. Kasyong ka size lani ka combination jongka. Gani ka machine kalong ro ka automatic lani ka semi automatic. Kadan kam kato ka ne ngut kinong tray. Gani ka machine ka pumi kumba lai pau terli ne cheese pak terli ki pela kot ha ka minute. Kajing day kalong kumba chi tengka kawe lada pisna kumba chi peu hajar teli ki pela kot ade kumba chi tengka kawe kalong kumba chi peu hajar tengka ha ka shistengi pi kamai kajing don kambat kajing dawa yakini ki pela kot ka he ba nadu gidukan red ke restoran kajing kawai bat ki office hangno pindi ni pela ha ke restoran kinong IY tiar lane ki hotel lane ha ki local distributor bat ki wholesaler kajing sedang bansna ya kini ki pelakot business kadai galar bakrau ban yonong daka investment kaparit kajing dua ya kini ki disposal kop ka kiuman la kasni ka papelong ya ka business jongpi bakan yai ne slam ka baar ka ice cream cone making machine lene ka machine ka basna ya ki ice cream cone kani ka machine ka panmi ki cone bat ki sugar cone bat ki long ro automatic lene ki fully automatic kador jong gini ka machine kalong ka mashilak san pewjar lene hado ka shipeu lak kasyong ki size pati combination jongka kat mi kumpa lais pa teli lene shijar teli ki ice cream kun ha ka shikinta kajing penmi kalong kumpa shi tengka lene san tengka ka wei ka kun lada pishna bat penmi san hajar teli ki kun ha ka shisngi ha ka dor ar tengka ka wei kamot shipeu hajar tengka ha ka shisngi pilapan kamai. Ya kani ka machine pilapan yo na ki India Mart, Alibaba, Trade India, Amazon ni na ki dukan hasor. Kini ki degi arteli ki business ke ba pilapan sedang. Na kayeng jompe. Ke belai shibun bapi pet ya kani ka video haduk kani ka benta. Ngai scam pidana belai jong ka jingko jingkea. Lada pes ngotan ade kani ka video, senga bapan hit ya ka like button, subscribe. Pin sayo ya ki video ki ban sawan. Belai shibun, stay blessed.